Narwa kiri Ûria Ndagitarî nagwita na mbere kweja na itomi biria biombe kiantu kuchia mware kinya kagita karia atirigirite no tariritie kinya ndawa iria muntu mukago tumira no chethiro ikireta ontu bubu na kuongera kinya ndawa iji no itume THARIKE kuongereka kiri mwekuru agitariria kinya no chethiro ikiambira iria kuma kiri kana kamiaka kenda mwanka miaka 55. Teatro idhiria imbio kwe biengi mbaka wa ikireta irregular periods. Ntukwagira mantu mandawa. Kwe ndawa ime pengine mtu ewa kuwa andiketo ni daktari nuntuwa gutumira nuntuwa dhina mwanya. Kwa bata pengine bai na dhina ya nkoro na iba kunindi ndawa ira shite ma blood ewa ere thin, eitwa blood thinners. Kana mwekuru pengine are na problem ya immune system era kunidi some medication ta steroids inoshon this affectaga the blood, the cycle ya the menstrual cycle na mono baba kimtoa shindano inoshia steroids especially kwa mwekuru are na shindano ya arthritis kana ya immune era kwa kunidi dawa shindano shia steroids tona ekroba bangi bakeja bena ishinda ya period bakiwa ne period ni ko ire irregular idiko ire heavy kaikwa ni kaikwa itiko ya da kwa age agitarajia ikewa ikeja tugire the normal cycle ni within from the 21 to 35 days na onset yayo ni kumania 9 years mwanka menopause yayo ikithira around 55 kulingana na mtu mwanya ukaya kuwa mwekuru na kuwa akiona any bleeding after the age of 55 enuti periods na rimito na mwekuru akija kauga ndarambiria kuona periods kaire na indari gotiga na ntigete nkurukia mwanka umwe ndakona period ya jakaire enyomba kwa periods kwa ni abnormal uterine bleeding emba kwa kira thina inge tatuge kwa kwena thina kire ovaries kana thina kire the uterus na nibute kuraithirua muno huwa kwina fibroids kire nyomba ya mwana kana nyoko kwina pengine cancer ya ovary emba kwekireta ikiwa ni kuleta hormones kaire watu kama kwa bila kubleed orinda adekete ukinya menopause enuti kawaida na also kure iratuga pengine mwekro na kuri ari pregnant alafu akambilia kuona bleeding again not ultimate periods to area abnormal period ile abnormal bleeding as a result mbakwa ni complications ya pregnancy so kaya kwa mwekro ari nanda na ari confirm that ari pregnant alafu akambilia kuona ndamu kaire enot bita kwa iri referred to as periods this is something abnormal na nibwirite kwigwa ikira ibidwa yona imbi kwa ige cause that also kuna other problems irachumba kwigwa ikireta the irregular bleeding pengine mwekuru aina bleeding disorder pida kwa pengine ndamu ya ke newa ena dhina ya clotting na ta itarida akwata agitama kidogo kana ina small injury kwa ke bleed not necessarily through the periods but also kinya kemu the other parts of the body also ni bitakuwa ye consider as part of irregular, it can cause irregular bleeding na til mwekuru ena fibroids kende ya nyomba ya mwana nwerete bleeding tarea fibroid ere inside the uterus ya tuta submucosal bleeding normally fibroids no way itikoreta irregular periods lakini ere submucosal fibroid no ewe ikireta irregular bleeding no ntu ewa eke affect directly part of the uterus ewe ikireta periods theo endometrium